Haga khandai terik jeliu ke Reverend Sister Rishailin ringkat ki bahiyeng sem bat kilok ki jor kila terwai ke mas Ainguh hayeng meni St. Thomas Parish Mairang na ke benta ke jingker Khubor bau Blei lathe haga yeng sem bat yakahi shimet hakini gisnem balala. Ka Reverend Sister Rishailin Warjri na ka Jingshim Visitation Sisters of Donbosco VSDB bala jutip ru kum ki Sister Madonna kalashim ye kajing Smai balai bat Khatduh ha ka life way terik jemang arjar arpasau ban im soti bat ban im duk ha barok shilinter kajing im jongka da ka ba IT lut met bat mensim ban chakri ha ka briso wany utrai. Ya kini ke mas Ainguh lepin mentai ke kenya ke kriam do ling dok saat ke jalan yam nongston Most Reverend Wilbert Marwin ringkat ke Jingshim mentalang jong parish priest ke Mairang parish Reverend Father Venki Freuding. Hakini ke mas Ainguh la don lang ki riunyam ringkat ki Peit riunget ke balang Katolik na Mairang parish. Kecumaya jong khasinews.